In die nuus vanaand, LPS pols die nasionale direkteur van openbare vervolgings oor die name van amptenare wat betrek word by korrupsie en samewerking met misdadigers. Die werkloosheidssyfer daal in die derde kwartaal, maar kenners meen dis nog te vroeg vir optimisme. En die Springbok-afrigter Rassie Erasmus beproef dalk 'n nuwe senterkombinasie in Saterdag se wedstryd teen Italië. Goeienaand en welkom by die nuus in Afrikaans. Die nasionale direkteur van openbare vervolgings, advokaat Shamila Batohi, is onder druk van parlementslede om die name bekend te maak van aanklaers in die NGV wat glo betrek word by korrupsie en samewerking met misdadigers. Lede van die parlementêre ad hoc komitee wat beweringe van korrupsie en die infiltrering van die strafregstelsel ondersoek, het haar weiering om die name bekend te maak skerp gekritiseer. Inligting wat sy ontvang het oor die beweerde infiltrasie van die NVG moet eers geverifieer word voordat sy die name kan bekend maak. It has always been the position that when we are investigating, we do not give names of anyone that is the subject of an investigation. From the NPA, we only mention the name of a person in any media report or publicly after the person has appeared in court. LPS sê egter sy moes haarself voorberei het om die name te noem. Hulle vra nou vir 'n geslote sessie sonder die aanwesigheid van die media om die NVG hoof te dwing om die name van die betrokkenes vertroulik bekend te maak. Die EFF-leier Julius Malema het Batohi daarvan beskuldig dat sy die komitee se werk ondermyn. Hy sê dit is die parlement se plig om kartelle van korrupte regters en aanklaers bloot te lê. You cannot protect an individual over the constitution of the Republic of South Africa. Just her failure to respond to this question, she must take her bag and go. She's not going to be useful to us. We are asking names. That's why we are here. We are told there are people who kept people is names. Who are those people? We want names of drug cartels. We want names of corrupt police. Batohi sê die intelligensie-inligting wat sy ontvang het, dui op interne sabotasie binne die NVG. I had received confidential intelligence that there was a very concerted attempt to compromise members of the prosecuting authority. Also, concerted attempts to undermine and attack the national director, and by individuals that are seeking to undermine the rule of law in this country. Batohi het bevestig dat hy besig is met die proses om die Gupta-broers aan Suid-Afrika uitgelewer te kry wat betrek word by die staatskaping tydens die regering van oud-president Jacob Zuma. The NPA will do everything possible to extradite the Guptas who have been responsible largely for bringing this country to its knees, for the state that the country is in terms of when corruption has a face. The face of corruption is no sanitation, no water, no roads. The basic infrastructure of people was stolen. Ondanks toenemende kritiek oor die NVG se vertoning die afgelope tyd, hou Batohi voet by stuk dat sy trots is op die vordering wat gemaak is in hoë profiel vervolgings. Sy het egter toegegee dat baie werk nog voorlê. Die Ekurhuleni Metro het sy waarnemende polisiehoof, brigadier Julius Mkhwanazi, geskort. Dit volg na die getuienis van die geskorste polisiehoof Jabulani Mapiyeye en die afgetrede adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Revo Spies, voor die Madlanga Kommissie van ondersoek. Die tweede getuienis het hoofsaaklik gehandel oor beweerde wetteloosheid en misdadige bedrywighede binne die EMPD. Die kommissie het gehoor hoe sowat 300 metropolisielede misdaadrekords het wat wissel van aanranding tot moord. Buiten die getuienis oor wetteloosheid binne die EMPD het die kommissie gehoor dat die gespesialiseerde dienste-eenheid wat aan Mkhwanazi rapporteer, volstrek geweier het dat hul agtergrond nagegaan word. When
Colonel Foster and the group of officers that I've assigned, when they came back to me every day to give feedback to say they've done so many fingerprints per day and they all came back to me and says they visited specialized services officers and the officers were not there, and when they spoke to the supervisors said to them they're not going to give their fingerprints because it's an illegal process. Volgens Spies se getuienis het minstens 300 beamptes misdaadrekords. Some of these cases stem back from the late 80s, 90s, and how the officers passed the initial recruitment process is also unknown to me then. 'n Beampte wat aan moord skuldig bevind is, was weer aan diens pas nadat hy op parol vrygelaat is. One of our officers was found guilty of murder. He shot and killed his wife. He was eventually found guilty and he was incarcerated, and I believe it was like a period of 15 years. He came out on parole now in this year and he lodged an unfair dismissal case because he wasn't processed in the correct manner, and Ekurhuleni reinstated him. 'n Voormalige werknemer van die Ekurhuleni Metro, Zolani Nkiza, het na Spies agter die getuiebank ingeskuif. Teen misdaadaktiviste op die Kaapse vlakte wag in spanning dat die Wes-Kaapse premier Ellen Windey van dese week die polisie-ombudsman se verslag van 2022 bekend maak. Dit bevat na bewering bewyse van sameswering tussen die polisie en georganiseerde misdaad in die provinsie. Dit kom te midde van toenemende bende- en vuurwapengeweld, ondanks verhoogde wetstoepassingspogings. Massaskietvoorvalle en bendeverwante geweld is 'n daaglikse verskynsel met onskuldige gemeenskapslede soos vroue en kinders wat in die spervuur beland. Sommige aktiviste meen die weermag moet ontplooi word. Ons versoek nog steeds die president om die weermag te deploy om stabiliteit te kry. Onthou, ons sê ons move in die festive season. Daar's geld in sirkulasie en obviously gaan met geld wat in sirkulasie is, gaan jy baie probleme kry. So Mr. President deploy die SANDF as a force multiplier to assist om die polisie te assist om crime te stabiliteit. Die Kaapse vlakte krisiskoalisie sê alle rolspelers moet vergader om langtermyn oplossings te vind. Dis 'n bloedbad wat plaasvind om wat besig om te gebeur. En met die Madlanga kommissie aan die gang, die parlementêre komitee, wil ons sê dis nou die tyd om alles op die tafel te sit. Moenie met 'n verslag sit wat 3 jaar gelede uitgereik is waar u self, meneer die premier, gesê het u gaan terugkom na die publiek. Nou hou u terug. Provinsiale owerhede sê die verslag was nooit geklassifiseer nie. Geredigeerde weergawe sal beskikbaar gestel word aan diegene wat dit versoek. Dit is egter belangrik om daarop te let dat Oopot verantwoordelik is om verslag te gee rakende die vordering met die ondersoeke. Die onafhanklike polisie-ondersoekdirektoraat sê hy ondersoek die beweerde infiltrasie van die polisiediens deur georganiseerde misdaad. Vanessa Puna, SAK nuus, Kaapstad. Die Universiteit van die Witwatersrand in Johannesburg sê 'n studenteraadslid wat daarvan beskuldig word dat hy 'n medestudent die afgelope naweek verkrag het, is geskort. Die aankondiging volg na wit studente gisteraand teen geslagsgebaseerde geweld betoog het by die instelling se Braamfontein kampus. Die studente het aanvanklik by die universiteit bymekaar gekom voor hulle 'n optog deur Braamfontein gehou het en is later vreedsaam uitmekaar. Die universiteit sê die skorsing volg op interne gesprekke met die witsondersoek en die geslagsgelykheidskantore wat die saak ondersoek in ooreenstemming met die universiteit se beleid. Once he's suspended, we will then look at investigate the matter. We will speak to both the victim, we will speak to the alleged perpetrator, and the gender equity officers will manage it in line with our rules and policies. If a criminal case needs to be opened, then a criminal case will be opened as well. Die universiteit het studente aangespoor om alle sake rakende geslagsgebaseerde geweld so gou as moontlik aan te meld. The university takes these things very seriously. We've got policies in place, we've got a whole office that deals with these matters, and we encourage people to come forward and to report as soon as they can. It's not always easy for victims to do so, but we try to create a safe space for this to happen. Witse studenteraad, hulle beskou die bewering van seksuele aanranding deur een van sy lede in 'n ernstige lig en distansieer hulle van die lid wat daarbey betrek word.
Wits vroue studente het hulle na sosiale media gewend om vir hulle veiligheid op kampus te bepleit. Wits vroue studente het hulle na sosiale media gewend om hul veiligheid op kampus te bepleit. Die wêreld se fokus verskuif na Suid-Afrika later die maand met die SABC wat jou regstreekse dekking bied as amptelike gasheer-uitsaaier van die G20-beraad 2025. Skakel in op jou gunsteling van 18 SABC radiostasies vir al die aksie. In dieptedekking op die SABC nuuskanaal, SABC Lehigh en SABC 1, 2 en 3. Alles is ook aanlyn op al die SABC sosiale platforms en op ons spesiale G20 aanlyn kanaal beskikbaar. G20 Suid-Afrika, ons bring dit tuis. Suid-Afrika se werkloosheid het effens verbeter in die derde kwartaal van 32,2% na 31,9%. Die boubedryf het die grootste bydrae gelewer tot die verbetering, gevolg deur gemeenskapsdienste en handel. Die grootste werksverliese was in vervaardiging, finansies en nutsdienste. 248.000 mense het werk gekry tussen Julie en September, terwyl 8 miljoen steeds werkloos is. The industries that created employment are construction, 130,000 jobs, followed by community and social services, 116,000 jobs. We saw 108,000 jobs created from trade. And of course, those that have lost jobs, in the main, it's manufacturing. Manufacturing lost about 62,000 jobs, followed by finance, real estate and business services. There were 54,000 jobs lost. Verbetering kan 'n teken wees dat werkloosheid 'n laagtepunt bereik het en bestendig kan word. Strukturele hervormings aan die ekonomie kan herstel en werkskepping bring. And with a bit of luck we can see unemployment stabilizing here and actually improve over the next couple of months, because some other economic data suggests a slight improvement in economic growth. But if we are honest, then we would admit that the levels of unemployment in South Africa is just far too high, and it's likely to remain very, very high as long as the economy is growing at a relatively low pace. Ligte werklooses wat werk wil hê maar nie meer aktief daarna soek nie, het met 36,000 toegeneem in die derde kwartaal. Jong mense word steeds die ergste geraak deur werkloosheid. 2 uit elke 5 mense tussen 15 en 34 jaar oud is nie in diens, onderwys of opleiding nie. Verbruikersvertroue het skerp gedaal onder middelinkomste huishoudings wat kommer uitspreek oor huishoudelike finansies en ekonomiese vooruitsigte. Kenners sê baie verbruikers is ewig in die skuld met 'n groot deel van hul inkomste wat aan skuldterugbetalings gaan. Dit beteken verbruikers leef al meer van maand tot maand en sukkel om vir hul toekoms te spaar en te belê. Die skuldberader maatskappy Debtbusters sê sy jongste skuldindeks toon dat die verbruikers onder aansienlike finansiële druk verkeer. Die data is gebaseer op die aantal aansoekers vir skuldhersiening. Die bevindinge toon dat 7 uit elke R10 word gebruik om skuld te betaal. The indicator is looking at how the incomes are keeping up with the significant expenses or not. There, what we see is that in terms of our average incoming cohorts, the incomes, what people take home, the net incomes, compared to 2016, we're only up by about 2%. And this has got to do with a lot to do with increased taxes and obligations and other things that people are paying for. Ekonomiese groei bly traag met voorspellings vir 2025 van ongeveer 0,8% tot 1,3% wat onvoldoende is om tred te hou met bevolkingsgroei en werkskepping. Hoewel inflasie laag is daar opwaartse risiko's vir die vooruitsigte soos munisipale tariewe en elektrisiteit.
There's still quite a high usage of credit, but let me start with saying the right credit at the right time is a very powerful tool. So, if you are using credit to build your balance sheet, that's good use of credit. So, using credit to buy a house, using credit to potentially diversify your asset classes, that's a good use of credit. Obviously, what you want to make sure is that you can afford that type of credit. What is the concern in credit is that people are using credit for lifestyle debt, that they're using credit to show as if they've made it. And that's the type of debt that we really want to be very intentional to reduce. Kenners sê die ekonomie sal moet groei en regeringsbeleide moet verander om beleggings te lok en ekonomiese geletterdheid moet verbeter. Buitelanders wat in 'n tent by Maitland in Kaapstad gewoon het, sê hulle sonder heenkome nadat die struktuur verlede week afgebrand het. Die tent was een van 2 persele wat onwettig deur verskeie buitelanders beset word. Die buitelanders sal volgende jaar in April 'n permanente uitsettingsbevel in die Wes-Kaapse Hooggeregshof teenstaan. Die bevel is gesamentlik bekom deur die Kaapse Metro en die ministers van Binnelandse Sake en die Departement van Openbare Werke. Nagenoeg 200 mense, insluitend kinders, bly steeds op die terrein in Maitland waar die brand plaasgevind het. Die buitelanders is glo aangesê dat geen strukture opgerig mag word nie en dat hulle moet klaarkom met die skuiling wat oorgebly het. I'm totally sad and confused at the same time because we lose everything. As you see, all the families who are stuck on the same place right now. And we still in the high risk of fire. Anything can even start now. We don't know who to talk to. Verskeie organisasies, waaronder Gift of the Givers, gaan voort met hulpverlening, soos warm etes, water en ander benodigdhede. Volgens die stad Kaapstad het honderde buitelanders hulp aanvaar om of in die samelewing geïntegreer te word of gerepatrieer te word. Dit nadat amptelike prosesse van die Verenigde Nasies en die regering finaal afgehandel is. Die wat oorbly op die 2 persele dring steeds daarop aan om na 'n land gestuur te word waar hulle veilig sal voel. We as a refugee, we don't have a good situation for the moment. They can hand over to the Organization of United Nations. They can deal with us to do maybe sometimes they can just look another space that you can be free, something like that. Die stad Kaapstad sê hy sal geen ander akkommodasie aanbied nie. In the immediate aftermath of the incident, displaced persons had the option of returning to the site, including accessing all the perimeter structures not affected by the fire, staying with friends or family, or making use of shelters. By the 3 applicants, and the court matter relates to an eviction from the property, and the fire does not affect the primary relief which is being sought regarding this earth as well as Plain City. Met die SAIK se besoek was amptenare van die Nasionale Departement van Maatskaplike Ontwikkeling, die stad se rampbestuurspan, sowel as Gift of the Givers by die perseel. Mariska Botha, SAIK nuus, Kaapstad. Tyd nou vir die dag se markaanwysers. Die komende G20-beraad sal na verwagting vir 'n ekonomiese inspuiting van meer as 3,6 miljard rand vir Gauteng sorg. Ongeveer 25,000 mense, insluitend staatshoofde, afvaardigings en mediese personeel, word by die beraad verwag. Volgens die Gautengse toerisme-owerheid is baie gasvryheidsfasiliteite reeds vol bespreek. Die byeenkoms vind later van dese maand plaas. Daar word verwag dat verskeie afgevaardigdes en besoekers langer as net die 22ste en 23ste November gaan bly om besienswaardighede te besoek. We are looking at close to 25,000 visitors that will be coming specifically for the G20 summit. This includes heads of states, this includes accompanying persons, this includes the media, this includes their technical support, law enforcement that also forms part of this.
Die taxi-bedryf sê egter hulle sal nie baat vind by die ekonomiese meevallertjie nie. Taxi industry, that's the NTA and Santaco, has been engaged with the government at high level in the preparation of the G20, and there was mention of 100 taxis would be branded for the event, but then that has not come to fruition. Die regering word gekritiseer dat hy misdaad tydens groot byeenkomste soos die 2010 FIFA Wêreldbeker toernooi suksesvol kon bekamp, maar dit nie kan volhou nie. The accusation is have its own merit that we are doing this because it's G20. I don't want to dismiss that, but I want to assure you we want to do this beyond G20. We have integrated plans that it's collaborative, all necessary role players to ensure from road safety to venue safety to food security and protection, including police visibility and the safety of all the visitors, including those who will just be visiting the country and the province. We are ready. Everything is in place. Dit is die eerste keer dat 'n G20 leierskapberaad op die Afrika vasteland plaasvind. Hy is die gasheer-uitsaaier van die G20 SA 2025. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus kan 'n aanduiding gee. Sorry guys, let's do that again. Die Springbok-afrigter Rassie Erasmus kan 'n aanduiding gee van sy toekomsplanne vir senterkombinasies wanneer Suid-Afrika Saterdag teen Italië in Turyn uitdraf. Die jong Ethan Hooker en Kainan Moody gaan moontlik die nommer 12 en 13 truie oor die kop trek. Dit is deel van Erasmus se voortdurende veldtog om sy spelers se blootstelling op die hoogste vlak uit te brei. Springbok se fokus op die veelsidigheid van spelers het vrugte gewerp in die span se oorwinning teen Frankryk met net 14 spelers. En al die spelers sien uit daarna om hulle vaardighede te verbeter. I think just trying to get myself into the team first is what's ideal for me. Whether it's at wing, at centre, I was really fussed. Just trying to better myself as a player as a whole. I love the fact that I can play both centre and wing. So yeah, just sticking to that versatility and just developing my game in both areas is what's important. Die mengsel van jeug en ervaring maak dit makliker om te ontwikkel. People like Damien and Dukes, they've really helped me, especially this week, and they've taught me a lot in the long run and stuff. And yeah, they bring a cool head towards the game of rugby, and yeah, just feed off them and just almost just become a student to the game from those two, especially. Die span sal donderdag aangekondig word. Harry Olivier, SAK nuus. Dis dan al vir vanaand, 'n mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en hartlik welkom by die Weersentrum. Vanaand verwag ons enkele buie oor die Vrystaat en die noordelike en oostelike provinsies van Suid-Afrika. Dit sal winderig wees allangs die kuslyn en mooi weer oor die Wes-Kaap sowel as langs die Weskus. En nou kyk ons na die toestande vir môre. Steeds enkele buie wat ons in die noorde en die ooste van die land sal verwag. Oggendmiskolle oor KwaZulu-Natal, 'n gedeelte van die Oos-Kaap en in die omgewing van Springbok, weer eens winderig allangs die kuslyn. Ons kyk nou na 'n waarskuwing wat uitgereik is. Dit is vir vanaand ewige donderbuie in die omgewing van Noordwes, rakelings in Limpopo, sowel as 'n gedeelte dan van die binneland hier in Gauteng. Nou kyk ons ook na 'n waarskuwing wat uitgereik is vir môre, brandgevaar oor 'n gedeelte van die Noord-Kaap en dan ook 'n gedeelte in die omgewing van Springbok, sowel as die noorde van die Wes-Kaap. Nou kyk ons na die temperature. Ons begin in Gauteng. In Pretoria oornag 15, later 27, Springs 25, sowel as Bronkhorstspruit
en 26 sal die maksimum wees vir vereniging in nat provinsie vir Gauteng môre. Ons beweeg nou na die noorde en daar in Limpopo 35 vir Musina, sowel as Phalaborwa, ook dan matig in Bela-Bela 17 later 28 en nat oor die grootste gedeelte van hierdie provinsie. Ons beweeg verder na die provinsie van Mpumalanga, nat oor die grootste gedeelte, in Mkondo in 29 en Standerton 14 later 28 en Ermelo 26 grade Celsius. Ons volgende provinsie is KwaZulu-Natal en Richards Bay 28 sowel as Pietermaritzburg, Kokstad oornag 10 later 27 en nou beweeg ons na die Oos-Kaap en temperature matig daar, Mabega 22, maar warm hier in die sentrale en noorde van hierdie provinsie, Willowmore se maksimum is 30 grade Celsius. Nou beweeg ons na die Wes-Kaap, baie warm in die noorde, Beaufort Wes 36, sowel as Klein Willem 32 vir Vredendal en Woester se maksimum sal 36 grade Celsius wees. Ons volgende provinsie nou, die Noord-Kaap, baie warm in Appington, 36 sowel as Springbok, ook 36 Kalvinia dieselfde. En ons beweeg nou terug na die binneland in die Vrystaat en is 'n nat provinsie môre 26 vir Vicksburg en dan in Bloemfontein 28 en die grootste gedeelte van hierdie provinsie waar ons enkele buie dan verwag. Ons sluit af in Noordwes, ook nat daar in Klerksdorp 28, Bloemhof 30 en dan die maksimum vir Toxa 31 grade Celsius. Dis aan al van die weersentrum. Goeienaand.